Sorry. Oh, Doc. Yes, and you walk, Doc. I want to know why you did. Who knows why she I've said, you need to turn your man. No, see the young cook. So, your stomach was up, said the young. Had been so as I become. And then crying, meaning said, if you be forcing a, I don't know. Test results natural say when you malaria when the moji. Yeah, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac and a tinatet malake. Famano nano hobetono. Malake, anything at tomac. I'm on my free. Tinatet malake eyema obi a wanya malaria fever ena tinatet tomac mixture eyema obi a wanya indigestion yenhwehwemu hu so wanya malaria and san na wafa adroi. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Ebusianfo ayamamo akwa bebio me de ba Ghana TV eso ebrason sesam hodo ayebobo ano ye de ebeso mo kasebo kwanso we eye kasebo til na kasebo yi mu ensem bi a wo betene se Nicholas Omani e champion tepite kum ode ensem bi abetudwa efa na Agradaa ho nsensem no emu na wo kire mu se wadome no dumi a ode adome ni nti na ama eniama entimi enkoye emfamma no ye bedo mu esukwa ne ehuni enti a okansa wo ye bema na utie me na wo gira paaki ne niamesi woso wogya ware sansa omodebo enso ania me pacho petina teteba no ani bi na nonom wo ye oba nso entira ho nya nhwehan ma wo yonko ba enje wukunu mmoso mesrewa onso kwa petina teteba no ani bi na nonom na eniama entimi enya kama enfem ma wo glitter and glow skin care so eboa ma wo honamani etoso eyefe hwe ohwedie yie esansa redie de yensere mfe ntu kwan gene organic food nso ye eye nuane papa abedwa manso eboa emo apomudi ejina brane mepa chow bomodin asa ubepebi na wedi na eniama etimi aye kama edi amawo edi amecheso eye daachi hima ajwa nati ebusia mi twa me ho sema meba yebeto aso. Ebusianfo ayamamo akwa babiom edeba Ghana TV eso na wei eye kasebotil yemfree ensam no ase emfama moe Nicholas Omani e champion tepite kum ede ne ho abeji dirty game ni mu bi na odinsem bi abetodwa efa na Agradaa ho nsensem no emu na o kire mu se wadome na Agradaa yie pa ode no make kese pa na ato na Agradaa so esa ne se emre bi atwa emu no na Agradaa ebegu nanimu ase dinsem bi a ennimu ebetodwa se ono na Agradaa ni Nicholas Omani e champion no na ko beni abusumfie bi kwaji tumi na no na Nicholas Omani e champion di to na enyomu a ode nya sponsors ni ade no enu nti nyuma Nicholas Omani e champion edi nyina eyabosonsom emfiri nyame ho na Nicholas Omani e champion kyeremu a efiri sa na Agradaa de sansam yi ebetudwa no ade se aha ne yie pa egu nanimu ase kyese ne career aseno ade se aha no kwan ahodo bebre eso enu nti okansa nya ade a wode beche ode nome eto ne so se nia na Agradaa ede ne nsa beso mu bia no ebegie eku de obeye bia no enya ade a ebesi yie nenu enanam so ama enne na Agradaa akopie mu ewo asem dibia na sadia midi kan me bom nka yese enne na Agradaa enya bill chese court amanu 50,000 Ghana cedis bill anipa mako miensa ene ko gina na echi a wodi man sa bill yi no na Agradaa da so atwere aban kukumu enya ade a aban do na Agradaa enya ne bill de nanso enya ade a aban eja no kurakura se obekofie sanse ananu ada nipa mako nsia esa de kwadu foforo kura bebo no efa sika gare ho nsensem no emu enu nti na Agradaa enya bill de enso da so ewo aban
kukumu a ensam no yeguswa yedi yani edi echire na court echire se October busome ne da etoso edionunsia mechire 26 October na Agradaa ebesan akopiemu ewo court afenso wukwade bia na watwe bia mu no na Agradaa ebekwa akopiemu wo court ema wode ne ho akochire court mu weyiyi ensem bi ano Ebusuya ahana bre ema kwan ema yede kasiye no esi ede amamo sede amida me ka kire mo no yede yani egusu edi na Agradaa nsensam no echi de bekwa akosi bia no Ghana TV yebeba abebomo amanie ede ameche so eye dachi hima ajwa nati makram Look at Matthew chapter 28 verse number 54 to 45. Hey. Cockman! Hey! Odifo! Number 54 to 45. Baby, I'm sorry, no stuff for you, Matthew 28 or stuff for saying kind. 50, 40, 44 or saying sign. And you be not be friend, no. And you be not be friend, no.